Intambara irimo gushyamiranya Ukraine n'Uburusiya yatangiye igihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yari amaze umwaka umwe ku butegetsi. None dore avuye ku butegetsi, iyi ntambara igikomeje. Kuri benshi uku ni ugutsindwa k'uyu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika unageze mu zabukuru. Haba Volodymyr Zelensky utegeka Ukraine na Vladimir Putin utegeka Uburusiya, bose bahanze amaso Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kugira ngo barebe ko hari icyo yakora kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Uyu munsi ubaza umunsi ku wundi kuva iyi ntambara yatangira ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri mu 2022 hashize iminsi 1055 itangiye. Ibihugu byombi biracyahanganye bikomeye. Buri wese yakoze icyo ashoboye cyose ngo yegukane intsinzi, aho Ukraine yahawe inkunga y'intwaro ipima za miliyari z'amadolari iyihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa. Ni mu gihe Uburusiya nabwo abafatanyabikorwa babwo barimo Iran na Korea ya Ruguru ndetse n'Ubushinwa babuhaye byinshi birimo za drone za Iran ndetse n'abarwanyi b'abanyakorea ya Ruguru bagiye gufasha Uburusiya kwisubiza agace kabwo kari mu burengerazuba kitwa Kursk kigaruriwe na Ukraine kuva mu kwezi kwa 8 k'umwaka ushize. Ukwinjira kw'abanyakorea ya Ruguru muri iyi ntambara kwabaye inkuru mbi cyane ku rwego mpuzamahanga, ku buryo abasirikare ba Ukraine bari mu bice bigaruriye bahawe mission yo gufata abanyakorea ya Ruguru nibura bake muri bo ari bazima. Bamaze igihe kinini batarafata n'umwe, ariko kera kabaye bamwe muri bo babafashe bugwate. Gusa kugeza ubu ntabwo bafashe benshi. Byemezwa ko Ukraine imaze gufata abasirikare ba Korea ya Ruguru batatu bonyine ari bazima. Umwe yarapfuye ari nawe wafashwe mbere, abandi babiri ni bazima ni nabo baheruka gufatwa. Ubu barimo guhatwa ibibazo n'ubutasi bwa Ukraine mu murwa mukuru Kiev. Ku basirikare gufatirwa ku rugamba uri muzima ugafatwa n'umwanzi bigomba kuba aricyo kintu kibi kibaho ku rugamba, ku buryo Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagaragaje ko yiteguye gutanga aba basirikare babiri b'abanyakorea ya Ruguru bafashwe, ariko agahabwa abasirikare batazwi umubare ba Ukraine bafashwe n'Uburusiya. Barashaka kubagurana. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko afite ubushake bwo guha Korea ya Ruguru abasirikare bayo babiri bafatiwe ku rugamba, nawe agahabwa imfungwa zo mu ntambara z'abanya-Ukraine ziri mu Burusiya. Gusa ashobora kuba nta mahirwe afite yo kubona ibingibi. Nubwo Uburusiya butaremeza bidasubirwaho iby'aba basirikare, igisirikare cya Korea ya Ruguru gisanzwe gitoza abasirikare bacyo gukora byose bishoboka ngo ntibafatwe ari bazima ku rugamba. Batozwa kwirasa igihe babona bagiye gufatwa ari bazima. Reka tuvuge ko aba basirikare ba Korea ya Ruguru babiri bafashwe n'ingabo za Ukraine. Ubundi aba basirikare ba Korea ya Ruguru barwana ku ruhande rw'Uburusiya ni bande? Urubuga nkoranyambaga rwa X, Perezida Zelensky wa Ukraine yavuze ko ku basirikare ba Korea ya Ruguru batifuza ingaruka nyinshi zirimo no gufatwa bugwate, hashobora kuba hari ayandi mahitamo. Yavuze ko abashaka amahoro bazahabwa ayo mahirwe. Urwego rw'ubutasi rwa Ukraine SBU rwavuze ko umwe muri aba basirikare babiri ba Korea ya Ruguru bafashwe ngo yabwiye barimo kumuhata ibibazo ko yatekerezaga ko agiye mu Burusiya mu mahugurwa ya gisirikare, ko atarazi ko agiye kurwana. Yasanganywe indangamuntu ya gisirikare y'Uburusiya yatanzwe mu izina ry'undi muntu. Undi musirikare nta byangombwa yari afite. Uru rwego rw'ubutasi rwa Ukraine SBU rwavuze ko aba basirikare babiri bafashwe nk'imfungwa ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Ubu ngubu bari mu murwa mukuru Kiev, aho barimo kwitabwaho n'abaganga, ari nako bahatwa ibibazo. SBU ivuga ko aba basirikare bavuga ikinyakorea gusa, ndetse ko barimo kubazwa hifashishijwe ubufasha bw'urwego rw'ubutasi rwa Korea y'Epfo. Uburusiya ntabwo bwahakanye gukoresha abasirikare ba Korea ya Ruguru mu ntambara yabwo na Ukraine. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko igihugu cye gifite ubwigenge bwo gufata icyemezo cyo gukoresha abasirikare nk'abo cyangwa se kutabakoresha. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, Perezida Zelensky yatangaje amafoto y'aba basirikare babiri bafashwe. Agaragaza umwe muri bo afite igipfuko ku mutwe no ku kananwa, mu gihe ibiganza by'undi byari bizingazingiyeho igitambaro.
Zelensky yanatangaje ifoto igaragaza indangamuntu ya gisirikare y'ibara ry'umutuku y'Uburusiya igaragaza ahantu h'amavuko h'uwo musirikare ko ari ahitwa Turani, ni muri Repubulika ya Tuva yo mu Burusiya. Iyi ngiyi ihana imbibi n'igihugu cya Mongolia. SBU yavuze ko uwo musirikare wasanganywe indangamuntu yabwiye abamuhata ibibazo ko yayihawe ku muhindo wo mu mwaka wa 2024 mu Burusiya. SBU ivuga ko uwo musirikare yanavuze ko imwe mu mitwe ya gisirikare irwana ya Korea ya Ruguru icyo gihe yahawe amahugurwa y'icyumweru kimwe. Mu itangazo urwego rw'ubutasi rwa Ukraine rwagize ruti ni ingenzi kuba iyi mfungwa ishimangira ko yabwiwe ko yari igiye mu mahugurwa mu Burusiya aho kuba yari igiye kurwana mu ntambara na Ukraine. Ibiro bya Perezida Zelensky byasohoye itangazo ku wa gatandatu bivuga ko Abarusiya barimo kugerageza guhisha ko abangaba ari abasirikare ba Korea ya Ruguru bakoresheje bakabaha ibyangombwa by'uko ari abituva cyangwa se mu zindi teritwari zigenzurwa n'Uburusiya. Urwego rw'ubutasi rwa Ukraine ruvuga ko uwo musirikare wari ufite indangamuntu y'Uburusiya yavuze ko yavutse mu mwaka wa 2005 ndetse ko ari umusirikare wa Korea ya Ruguru kuva mu mwaka wa 2021. Bitangazwa ko imfungwa ya kabiri yatanze bimwe mu bisubizo byayo mu nyandiko kubera ko yakomeretse urwasaya ntabwo ishobora kuvuga. SBU yemeza ko uyu yavutse mu mwaka wa 1999 ndetse ko kuva mu mwaka wa 2016 yari mudahusha wa Korea ya Ruguru wunganira abasirikare bari ku rugamba. Amasezerano ya Geneve avuga ko kubaza imfungwa bikwiye gukorwa mu rurimi zumva kandi ko imfungwa zigomba kurindwa abaturage baba bafite amatsiko yo kuzibona. Mu mpera z'umwaka ushize Ukraine na Korea y'Epfo byatangaje ko Korea ya Ruguru yohereje mu Burusiya abasirikare bagera ku 11,000. Kuri uyu wa mbere urwego rw'ubutasi rwa Korea y'Epfo rwavuze ko abasirikare barenga 300 ba Korea ya Ruguru bapfuye barimo kurwanira Uburusiya mu gihe abandi bagera ku 2,700 bakomeretse. Mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize urwego rw'ubutasi rwa Korea y'Epfo rwatangaje ko umusirikare wa Korea ya Ruguru byemezwa ko ari we wa mbere wafashwe arimo gufasha mu ntambara y'Uburusiya muri Ukraine we yapfuye nyuma yo gufatwa ari muzima n'abasirikare ba Ukraine. Ku cyumweru Zelensky yavuze ko nta gushidikanya gukwiye kuba kukiriho ku gisirikare cy'Uburusiya cyishingikirije ku bufasha bw'igisirikare cya Korea ya Ruguru. Al Jazeera yavuze ko ubungubu abasirikare 300 b'abanyakorea ya Ruguru bamaze kwicwa muri iyi ntambara mu gihe 2,700 bakomeretse. Abafatiwe ku rugamba nibo Zelensky avuga ko ari bukoresha mu kugaruza abasirikare be bafatiwe ku rugamba bakajyanwa mu Burusiya. Benshi muri aba basirikare b'abanyakorea ya Ruguru barimo kurwana mu Burusiya nabo mu mutwe udasanzwe witwa Storm Corps mu gisirikare cya Korea ya Ruguru. Amakuru arambuye kuri aba basirikare yatanzwe na bamwe mu bahoze ari abasirikare mu gisirikare cya Korea ya Ruguru bakaza kugitoroka kubera ko byemezwa ko abasirikare ba Korea ya Ruguru babayeho nabi cyane muri Korea ya Ruguru. Benshi ngo bishimiye ko barimo kurwana mu Burusiya kubera ko babayeho neza, bafite morale iri hejuru cyane, ariko ntabwo basobanukiwe cyane iby'intambara zigezweho. Abagabo barebare kandi bafite imbaraga nibo bonyine batoranywa ngo bajye muri uyu mutwe udasanzwe wa Storm Corps nk'uko bivugwa na Lee Hyun-sung. Uyu nguyu yatorotse igisirikare cya Korea ya Ruguru. Mbere y'uko atoroka igisirikare yari ashinzwe guhugura ingabo zo muri uyu mutwe udasanzwe muri Korea ya Ruguru. Ni akazi yakoze hagati y'umwaka wa 2000 kugera mu 2014 ubwo yahungaga. Yabigishaga tekinike zitandukanye z'urugamba nko kumenya gutera ibyuma no gukora intwaro mu bikoresho byo mu gikoni n'ibindi bikoresho biboneka mu buryo bworoshye. Ariko nubwo imyitozo y'uyu mutwe w'ingabo udasanzwe wa Storm Corps iruti y'indi mitwe y'ingabo isanzwe yo muri Korea ya Ruguru, aba basirikari baracyagaburirwa nabi kandi bamwe muri bo baracyafite ingaruka zituruka ku mirire mibi. Hari amashusho yo kuri internet agaragaza aba basirikari bari mu Burusiya yerekana abasore batagifite imbaraga. Ni amashusho y'abasirikari batandukanye cyane n'amashusho yo kwamamaza ya Korea ya Ruguru, aho abagabo bagaragazwa bica inzugi z'ibyuma nta ntwaro bakoresheje
basatura ibibumbe by'urubura n'amaboko yonyine nta n'uturindantoki bambaye. Mu gihe cyose uyu mugabo Hanel yamaze mu gisirikare, avuga ko yarashe amasasu 3 yonyine mu myitozo y'amasasu nyirizina yabaye rimwe. Igihe cya hafi bigeze kugera mu mirwano nubwo umuhinzi wari ufite inzara yinjiraga mu murongo wa demilitarized zone ashaka imboga. Hanel avuga ko yarenze ku mabwiriza yo kurasa uwo muturage, ahubwo aramurekura aragenda, ariko amuha agasopo. Biragoye kumenya byinshi byahindutse mu gisirikare cya Korea ya Ruguru mu myaka 10 ishize Hanel agitorotse, bitewe n'ubuke bw'amakuru ava muri iki gihugu. Gusa bigaragara ko umuyobozi w'igihugu Kim Jong-un yashyize imbaraga nyinshi mu bisigaye by'ubukungu ndetse no mu kubaka intwaro za kirimbuzi aho kubaka igisirikare gisanzwe. Ariko nk'uko undi musirikare witwa Ryu Seong-hyun watorotse mu 2019 bivuga, imyaka 3 ya mbere mu gisirikare ibikomeye cyane ndetse no ku ngabo zidasanzwe ntabwo bizorohera. Uyu musore w'imyaka 28 wakoraga nk'umushoferi mu gisirikare kirwanisha indege mu gihe cy'imyaka 7, avuga ko mu gihe yari mu gisirikare ibintu byarushijeho kuba bibi cyane, kandi noneho umuceri wanagiye uvaho gahoro gahoro mu mafunguro yabo, basubira ku bigori. Abasirikare boherezwaga mu misozi iminsi myinshi bafite umuceri muke, bakabwirwa ko ari igice cy'amahugurwa cyangwa se kose yo kubaho mu bihe bikomeye, niko yavuze. Ngo babimaga ibiryo ku bushake bagamije kubatoza kurwana mu bihe bikomeye, gusa we nta byemero, avuga ko byabaga ari ubukene bwo kubura ibiryo. Kubera ko abasirikare bahuguriwe kurwana mu misozi y'ikirwa cya Korea, abatorotse bibaza uko abasirikare basigaye bajyanwa kurwana mu bibaya no mu myobo y'intambara ya Kursk, kandi imyitozo bahawe yarabereye ku kirwa. Ikintu cy'ingenzi ni uko uyu mutwe witwa Storm Corps atari umutwe wo ku rugamba rw'imbere. Inshingano zawo ni ukwinjira mu murongo w'abanzi no guteza akaduruvayo mu gice cyimbitse cy'ubutaka bw'abanzi, nk'uko Ryu abivuga. Ariko yongeraho ko Kim Jong-un nta yandi mahitamo yari afite uretse kohereza ingabo zidasanzwe, kubera ko abasirikare basanzwe bamara igihe kinini cyabo bahinga, bubaka cyangwa se batima ibiti. Kim Jong-un yagombaga kohereza abagabo bashoboye nibura ku rwego runaka rwo kurwana kugira ngo adatesha agaciro Korea ya Ruguru imbere y'Uburusiya, niko uyu mugabo yavuze. Ikibazo cy'ururimi nacyo kigaragara nk'ikindi kibazo gikomeye kuri aba basirikare ba Korea ya Ruguru barwana mu Burusiya. Ishami ry'ubutasi bwa gisirikare bwa Ukraine byavuze ko ibibazo by'itumanaho byateje abasirikare ba Korea ya Ruguru kurasa kuri batayo y'Uburusiya bitunguranye cyane, bicamo 8. Bishe ingabo baje gufasha ku rugamba. Mu isesengura nk'iri biroroshye kwibwira ko aba basirikare ari ibitambo bya gisirikare, cyangwa se ikimenyetso cy'uko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yabuze amahitamo. Ariko nk'uko abatorotse babivuga, ibi ngibi byaba ari ikosa rikomeye kubitekereza uko. Ukwiyumvamo igisirikare no kwiyemeza kurwanira ubutegetsi bizagira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara ku ruhande rwa Korea ya Ruguru. Abenshi mu basirikare ba Storm Corps baturuka mu miryango y'abakozi cyangwa se abahinzi. Barangwa no kumvira cyane ishyaka riri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru, kandi bakurikiza amabwiriza nta gushidikanya, kuko Enel abivuga. Uyu Enel afite se na murumuna we bari muri izi ngabo zidasanzwe. Muri uyu mutwe w'ingabo, abayobozi bafata umwanya munini wo guha abarwanyi amasomo ashingiye ku mahame y'ishyaka. Ni amasomo bahabwa buri gitondo. Abayobozi batekereza ko aya masomo azatuma abasirikare barushaho kuba biteguye mu buryo bw'imitekerereze, nk'uko Lee abivuga. Yemera ko abasirikare ba Korea ya Ruguru bazamenyera ibihe by'urugamba muri Kursk, bakagira uko barwanya umwanzi ndetse banashake uburyo bwo kurokoka. Nubwo abasirikare bari mu Burusiya bitari ku mahitamo yabo, Ryu yemeza ko benshi muri bo bashobora kuba barifuzaga cyane kujyayo. Avuga ko benshi muri aba basirikare bashaka gutera imbere, kujya kurwana muri Kursk babibonye nk'amahirwe yo kuzamura imirimo yabo, kandi bitewe n'ububabare bwo kuba mu gisirikare cya Korea ya Ruguru ndetse no kuba muri Korea ya Ruguru bwabyo, bamwe muri bo bashobora kuba barishimiye cyane aya mahirwe yo kubaho mu mahanga bwa mbere. Ati ntekereza ko bafite ubushake bwo kurwana kurusha abasirikare b'Uburusiya. Yemera ko iyaza kuba mu mwanya wabo nawe yari kwifuza koherezwa mu Burusiya aho kuguma muri Korea ya Ruguru. Chun In-bum
yahoze ari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za Korea y'Epfo, ashyigikiye cyane ibisobanuro byatanzwe n'aba batorotse igisirikare cya Korea ya ruguru. Gusa kuba badafite ibyo kurya bihagije cyangwa se amahugurwa ngo ntabwo bivuze ko batabasha kurwana muri iyi ntambara. Bazamenyera vuba. Ati ntabwo dukwiye kubasuzugura, niko yavuze. Nubwo abasirikari 11,000 batabasha guhindura isura y'iyi ntambara cyangwa se imigendekere yayo, aho bivugwa ko Uburusiya gutakaza abasirikare barenga 1,000 buri munsi, inzobere n'abayobozi batandukanye bemeza ko abangaba bashobora kuba ari itsinda rya mbere, kandi ko Pyongyang ishobora kohereza abasirikare bagera ku 60,000 cyangwa se 100 bazasimbura abangaba. Bwana Chun yemeza ko bishobora kurangira bagaragaje ubushobozi. Kim Jong-un kandi ashobora kwihanganira igihombo kinini cy'abantu bashobora kugwa muri iyi ntambara bitagize ingaruka ku mutekano w'ubutegetsi bwe. Aba boherejwe ni abagabo badafite ijambo cyangwa se imiryango ikomeye muri Korea ya ruguru. Mu yandi magambo, ni abashobora gutangwa nk'igitambo nta kibazo rwose. Uyu ni Henel ubivuga. Avuga ko igihe cyose yamaze mu gisirikare atigeze abona abajene baturuka mu miryango ikomeye cyangwa se mu bayobozi bajya mu gisirikare. Ati icyo nabonye ni uko abajya mu gisirikare muri Korea ya ruguru ari abana b'abahinzi n'abandi bantu babayeho nabi. Ati nkibona ibi nibwo nasobanukiwe ko twari abantu bashobora gutangwa igihe icyo ari cyo cyose. Imiryango y'abapfuye baguye ku rugamba ngo nta n'ikihabwa rwose, kubera ko abahungu babo bahabwa icyubahiro nk'intwari. Hari ababyeyi batabarika bapfushije abana nyuma yo kubohereza mu gisirikare. Yibuka mubyara we wapfuye aguye ku rugamba. Icyo gihe ngo nyina yahawe icyemezo kimushimira ku ruhare rw'ubutwari umuhungu we yagize mu kurwanira igihugu. Ubu budahemuka bw'aba basirikare b'abanyakoreya ya ruguru n'imiryango yabo bishobora gukoma mu nkokora ibyiringiro bya Ukraine na Korea y'Epfo ko benshi muri bo bazatoroka. Ukraine na Korea y'Epfo baganiriye ku bikorwa byo guhangana mu mitekerereze ku murongo w'urugamba kugira ngo bashishikarize aba basirikare ba Korea ya ruguru kwishyikiriza ingabo za Ukraine. Ariko biragaragara ko abasirikare ba Korea ya ruguru badafite telefoni zigendanwa, bityo uburyo bushoboka bwo gutanga ubutumwa burimo nko gukoresha indangururamajwi cyangwa se gukoresha drone zigenda zirekura udupapuro. Bavuga ko bifata igihe kirekire kugira ngo umuntu yifuze guhunga kandi agire ubutwari bwo kubikora. Byongeye kandi uyu Hanel akeka ko abasirikari bakuru baba barahawe amabwiriza yo kurasa uwo ari we wese ugerageza guhunga. Yibuka bagenzi be bamurashe ubwo yakoraga urugendo rwe rwo guhunga anyura mu murongo wa DMZ. Ati amasasu 12 yarashwe anyura muri metero imwe hejuru y'umutwe wanjye. Avuga ko no gufata aba basirikari ba Korea ya ruguru bishobora kugora Ukraine. Muri Korea ya ruguru gufatwa nk'imbohe y'intambara bifatwa nk'igisebo gikomeye cyane kandi kibi kurusha urupfu. Abasirikari bigishwa kwiyambura ubuzima, bakirashisha imbunda zabo cyangwa se bakiturikirizaho za grenade aho kugira ngo bafatwe n'umwanzi ari bazima. Ryu yibuka indirimbo y'igisirikare cya Korea ya ruguru izwi cyane yiswe Save the Last Bullet. Bakubwira kuzigama amasasu 2 mu mbunda yawe, rimwe ryo kurasa umwanzi n'irindi ryo kwirasa igihe ubona bagiye kugufata. Nubwo bimeze bitya, Lee wahoze ari umutoza w'ingabo zidasanzwe afite ubushake bwo gufasha. Yiyemeje kujya ku murongo w'urugamba kugira ngo avugane nabo basirikare mu buryo bwa nyabwo. Ati birashoboka cyane ko batazatoroka ari benshi, ariko tugomba kugerageza. Kumva amajwi asanzwe nk'ayanjye cyangwa se y'abandi baturuka muri Korea ya ruguru bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze yabo. Yifuza gusa ko bazagaruka muri Korea ya ruguru amahoro. Azi ko hari amahirwe y'uko bamwe mu muryango we bashobora kuba bari mu ngabo zoherejwe gufasha Uburusiya. Uretse ibi by'abanyakoreya ya ruguru, intambara irakomeje. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yatangaje ko yahanuye drone 9 zagerageje kugaba ibitero ku bikorwa remezo by'umuyoboro wa petrole wa Turk Stream Gas Pipeline uherereye mu ntara ya Krasnodar mu majyepfo y'Uburusiya.
uyu ni umuyoboro ugeza gaze mu bice by'Uburayi ndetse na Turukiya. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya kandi inavuga ko abasirikare b'Uburusiya bafashe agace kitwa Yantarne mu burasirazuba bw'intara ya Donetsk, ndetse n'akandi gace kitwa Kalinov gaherereye mu majyaruguru y'intara ya Kharkiv. Hanafashwe kandi agace kitwa Pishchane, ni agace kari mu birometero 8 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Pokrovsk. Uyu ni umujyi ukomeye cyane urimo guhanganirwa bikomeye n'ingabo z'Uburusiya na Ukraine. Ibisasu by'ingabo z'Uburusiya kandi bikomeje kuraswa ku bwinshi, aho mu masaha 24 ashize igisirikare cy'Uburusiya cyarashe misile zirenga 139 zoherezwa na za drone. Ibi bisasu byatumye mu majyepfo ya Ukraine mu gace kitwa Kherson ingo zirenga 23,000 zibura umuriro w'amashanyarazi. Harabura igihe kitageze ku cyumweru ngo perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arahire. Ni uhanzwe amaso mu birebana no kurangiza intambara.